King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Jesus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. King misang itiring makatuking mass intentions. For the thanksgiving and intentions of the following, together with their families: Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyala, Roque Gomez family, Narding and Teresing Bautista, Juan Mendoza, Peter and Nena Kayanan, Tobal and Lisel Kayanan, Tony and Annette Kayanan, JC and Faith Kayanan, Jenny and Denden Obidesi, Edward and Jacqueline Bautista, Sikat Almario family, Dunca family, Manuel Epipanya, Doc Mike, Lisa, Marvin, and Cheryl Yanko.
Michelle M. Prince Tamondong, Juanito Jaime John Jolie Abier David, Victor and Bensi David, Santiago Tantenco, Eric Deutsch, Melchor Clarita, Ryan and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Santiago family, Pangan family, Paarin family, Bong and Rowena Kayanan, Ana Claire Samonte, Teresita Estrella, Between family, Donna Gosum, Bernard Sikat, Rodriguez family, Manlulu family, pamilya ng Apong Ading, Jeff and Roxanne Ginto, Rainiel and Marie David, Willie Layug, Rolando Flores, Ching Clemente, Antonio Salonga Sr., Juanito Kayanan, Liberty Garcia, Benamin Kayanan, Susan Maria Tayag, George Tayag, Mary Jean Palma, Magdalena Layug, Leonardo and Remedios del Pilar, Ricky and Olga Gyao, Dante and Raquel Dionisio, Nicolas and Nora Reyes, Rodolfo and Del Roque, Jeffrey Roque, Billy Joe Roque, Emiliano Marquez, Carlos Sichon, Corazon Ocampo, Eliseo and Susan Ramos, Nelson and Evangeline David, Ricardo Sr. and Esther Pasha, Jude Arnold and Melody Calzado, Philip and Daisy Nulud, Boyet Sarmiento, Kapitan Dante Sarmiento, Dominga Songko, Ray and Nitz Bolos, Joey and Joan Bisda, Sara San Antonio, Ulieta Salonga, Joe Kayanan, Raul and Edna Gatus, Rex and Robbie Armamento, Arnold Kayanan, Boy Bigyan, Aurelio Songlao, June and Cecil Bisda, Joey and Mariel Castro, Loren Gosum, Meli Flores, Donato Anotado, Romeo Jr. and Cindy Garcia, Christian Garcia, Maria Cristina Garcia, Seng Ocampo, Enrique Aguilar Jr., Grace Aguilar, Jefferson and Sharinette de Lemos, Maricris Santiago, Clemeno Kudug and family, Ched Alfonso, Ilagan family, Pablo and Reynalda Gyao, Consemblesa Pimwar, Faustino Roque family, Wayley Winston, Midel Jenna Ashley, Neil Andrew Balyadolid, Benedict and Arlene Tua, Adiel Bien and Alia Brilliatua, Alvin David, Kerwin and Anna Marie Docus, Anaya Claire Docus, Adriano and Cristina David, Evelyn and Andre Christian Manlutak, Bernardo Layug, Il Alena, Algelen Alena, Il and Malu de los Santos sisters, Corazon and Susette Fernando, Corazon Vincent and Jack Morales, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Pineda Kapati family, Ermisa Maninang, Sibug family, Ising and Lito, Roniel and Ann Sia,
Sienna and Benji, Sonson, Venice and KK, Laika and Henry, Inigo, Randy and Leslie Pon. For the special intentions of Lay Ocampo, AC Soriano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita Paule, Reina Angelit Alili, Ralph Gabriel, and Ralph Gian Sapno, Rom Nico, and Erlinda Alili, Magtuloy Family, Brian Datu, Erickson Ramos, Estela Marie Ocampo, Rico, Jeff, and Tricia Ann David, Edgardo Gasa, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Ronald and Edna Ocampo, Orlando Kulala, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexen David, Antonio and Marilu Rason, Edwin and Maricar Aguilar, Ruth and Lewo, Prandi and Maria Aurora Yuson, Renz Dampil, Maria Lesedi Yuson, JM and Joy, Bong and Rowena Kayanan, Eduardo Bitug, Marjorel, Harold and Kenny Kayanan, Al and Lisel Bitug, Edgar and Reina Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Titus and Ana Marie Parbo, Norma Parbo, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gacela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Red and Janice David, Boydes and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Laksamana Family, Eloisa Alvarez, God's Love Choir, Sister Jean Marie Guanlao, Marilu Serrano, Flores Family, Ocampo Family, David Family, Corazon Manluta, Benedict and Arlene Tua, Adiel Bien and Aliyah Bril Tua, Alvin David, Kerwin and Anay Marie Ducus, Ananya Claire Ducus, Adriano and Cristina David, Rudy and Sylvia David, Ocampo Family. For the speedy recovery of Estrelita Soriano, Ellen Romero, Domingo Sharon, Wenceslao Cañonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Priscilla Aguilar, Ann Pring, Luciano Aguiluz, Nancy Purigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Orit Obstin, Leonelo Venceslay, Jordana Meseti, A.D. Robinson, Kate Villa, Erwin John Musngi, Joseph Gosum, Princess Serrano, Celerina De Leon, Noel Limin, Apong Guanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Bart Lim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Felix Dizon, Gloria Dizon,
Pauline David, Juliet David, Andrea David, Glenda Villar, Oscar and Edwin David, Tenyang Aquino, Juanito Manyalak, Florencio Lozano, Lota Salenga, Linda and Pedro David, Ben and Victor Lagman, Luz Culala, Sheila May Cuenco, Marlene Ocampo, Juanita Manyalak, Almira Veron Navarro, Florentino Suba, Dominga Barbo, Ernesto Mendoza, Roda Nulud, Luisa Gatchalian, Ricky Lusung, Amado Ramos, Richie Rivera, Desmond Malik, Melinda Sambili, Angelina Nicolas, Jerry Inco, Danilo Dizon, Irene Bitug, Connie Esguera, Danilo Dionisio, Edgar Garcia, Epipanya Lianco, Melchor and John David, Reynaldo David, Teresita Mendoza, Glenn Gian Mendoza, Catherine Orquiza, Asinta Santiago, Altar Servers, Ocampo Family, Alejandrino Lapira, Boy Saagon, Amado Laksa, Mario and Andy, Angelina Santos, Teresita Mercado, and Gloria Felipe. Harap niya
King lagyon na ning Iba at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kay kayongan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatad, malugod talas sa guling ganakan at panalangin, ding sablang kaladwa na minuna na kaya katamo, ding pengari tamo, ding kapatad tamo, ding kakaluguran tamo, at ding miyaliwata mong kamag-anak na atsyunangeni king kayariana ning Dios. Malugod tala po sa guling ganakan, tunggal-tunggal at tahimik lang panalangin king Dios aginuta mo. Yagkasta pumiyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal. Magkumpisal ko kin Diyos sa may payang totoo at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat at miyailiwang kakulangan. Huli ni tay panigapu ko, kang Santa Mariang Biren, kapilanman, uling karing sablang santos at kaya kayo kapatad, ingi panalain niyo ko kin Diyos aginutam. Ing Dios sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katasana king bie alangang Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Abi-abi tayo pong inimpuryan ing Ginong Dios. Katas-katas Alam.
kakatas-katasan. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sibol ding sablang kabanalan, ing dapat ding gamat mo, mipapasyag karing kekang santo. Ing sintingan ning kekang katutuan, miyayayinag king karelang kasalpantayanan. Magdasa kami naman makirake king karelang tula, mikatmuan king espiritu, aminye kanwanan king karelambie, ban king pamakira kemi king karelang kasalpantayanan keti king yatu, akamtan mimo naman ing kapayapan king kekang kayarian. Iti nga naduan mi king lagyo ng Jesus aginomi. Amen. Pamamasa agpangking libro ning Apokalipses. At ikit keng mamuklat king aslagan, ing metong pangangel, daralanin panatak na ning Diyos sa magye. Kinulay siyang masikan karingapatayangel, adinina ng upaya ning Diyos, bang mangira king yato at dagat. Nga naniting angel, ipasisira ning yato, o ing dagat, o ding tanaman hanggang ilang mitatakan king kanuan ding talasuyo ning kekatawang Diyos. At sinabi na kanako, ing bilang daring mitatakan, dinala na 44,000 ay ba't ka ring lahi ng Israel. Kay ba't na nita? Hikit kula din tutong dakalataw, aenalaya bilang minumang king karakaldo. Iba't ladeti imbalang bansa at lahi, imbalen at salita. Makatalakad na harap ning trono at kordero. Makaimala lang makaba at maputi at atinlang tatala na sangang palma kimbalang metong. Karang agdaragnan migsalita. Hingke kaming may galigtas, iba't king Diyos, ang makalukluk king trono at king kordero. Tinalakad lang ang disablang angel, makapadurot king trono, karing makatuwa at karing apat ang magyele langan. At migsakablangan arap na ning trono, sinambala king Diyos. Ngara, amen, kapurian, ligaya, kabyasnan, kapasalamatan, king kekatamong Diyos, king kapilan paman. Amen. Ngarang menutang kanako, ning metong karing makatwa. Nino detang makaimalan maputi, at nula may nibatan. Pekibat ko, eko po balo Gino. Ikayo po'y makibalo, nga nakanako, ila deti ding migtagumpe king maragul mga pangalupig. Pinipira at pepalto puti ingimalan da, ding kapamilatanan ng dayana ng kordero, ing amano ng Diyos.
magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Ing sabla bandining Ginoo, pati na ing sablang at syuking yato. Bandine ing meto sikluban at ding sablang keti manok nangan. Yaing kaniti menatagan king libutad ning danuman. Pekatikit neta lakad libutad ning dayat malat. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Nino ing makikatuliran mokyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob kilub ning banal ng templo. Ya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang emag na sa aking dewakan, at emang salitang kalaraman laban kenuman. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos akayang kaligtasan. Makanyal na ugali ring tawong magdulap king Ginoo, ring lalapit king Diyos ng Hakob. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Iti ang banayan, magnasang manakit, king lupa mo Ginoo. Pamamasang ibat, king munguna ng sulat San Juan. Lawan nyo nung nuwanti ing lugod ningig pa kay katamo. Tunay nakataping kaluguran, inya mayayawas tamong anak na ning Diyos. At king kamatutwanan, anak nakatamupin. Ing sangkan nung bakit ing yato, nakataa kakilala, yapin iti. Ene akikilala ing Diyos. Pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak nakataning Diyos, dapot pamalino ing maging kararasan tamo. Makanyan man balo tamo, king pamagbalik ng Kristo, mitulad ta keya, uling akit tamo ing keyang tune kaniwan. Inyaing ninumang ating kapanayan kaya, sukat siyang manatiling malinis, nung makananoy Kristo, malinis siya. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Sumapit ko kanako, ikong sablang magkasakit at mibabayat nan kingke kong pupusanan, at ako dinanda kong kapainawan ngana ning Ginoo. Ing Ginoo, manatili kaya kayongan, At kaya ka antimurin, pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Marco, ligaya kaya ka o Ginoo. San Mateo pala. Panakit ng Jesus karing dakalataw, minukyatya king talimundok, anyang mekalukluk ne, linapit la kaya ring kayang alagad, kay bat migmulayang migsalita, at nganang tinuro karela. Mapalad la ring pakakalulu, uling miyabela karing pagaryana ning Dios. Mapalad la ring malungkot, uling pamatula na la ning Dios. Mapalad la ring mapagkumbaba, uling kamtanda ing pengako ning Dios. Mapalad la ring alang-aliwang pagnasan, nunemo ing tupad king kaburyanan ning Dios, uling pagkalob ng lubos ning Dios, ing karelang kapagnasan. Mapalad la ring mapaglunos, uling lunusa na la ning Dios. Mapalad la ring ating malinis sa pilubluban, uling akit de ing Dios. Mapalad la ring gagawang paralan para king pamikakasundo daring tao, uling ituring na la ning Dios anting anak na. Mapalad la ring daralan pangalupig, pauli ning pamanupad king kaburyanan ning Dios, uling miyabela king kayang kayarian. Mapalad kayo ning lilibakan da kayo, ring tao at lulupigan da kayo, at magsalita lang miyaliwang kapanyeran laban kay kayo king uli ko. Tumula kayo at magsaya, uling mikamaragul kayong ablas karin banwa. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamo kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pa abak po kaya kayongan. Maya payabak mo naman. Kumusta ko po? Maya Maayap mo naman po. At sana mayap la naman deng tutuki at manalbe king kaya katamong live streaming nganing kayabakan. Buri kaya pong pasalamatan pa mo Mang Marcosa Simeon ning Winnipeg, Canada. Ya pong may masa king kaya katamong first reading. Kay bat napon po Maria Pauline Santos ning Guam, yan naman pong may masa. Nung atatandaan niyo po, balang first Sunday, mumunang Domingo ning balang banwa, ila pong pakisabihan tamong mamasa karing first reading tamo po. Okay. Pag masusyan tayo po ngeni, mabilog a Santa Iglesia, ing kapigaganakan, kapag masusyan, karing fiestada, ring eganaganang santo. Dapat itamo pong Pilipino, augalyantana,
Ngengal dongay ti November 1, denggang miyango bietamo, kayong minunang pepay nawa kaya katamo, ilang gaganakan tamo. Paborin niyo pong ililekay pa mo ing ebanghelyo, ang po iting ka-fiestan, banlawen ing metong karanasan tamo, ning kamamaten tamo. O kaya maski na nung istong daralan tamong ausandang transition, pamaglipat king metong a sitwasyon. Like halimbawa, dati kong masayang may asawa, metayang bigla ing asawa mo, iting transition, makanano kang lumipat, iba't keng talasawa, king panga biyudo o biyuda. Eh mo karing potang kamatenta mo, maski potang halimbawa, dati mo nga bering anak mo, ngayon may nga ragul na la, tunggal-tunggal, lalakwanda ka. Dati kang masanting kabilyan, dati kang masalese panamdaman, kabira-bira sabyanan ng doktor, atin kang cancer at mamamate na ka. Kaya pong makanyan, dati kong masayang may girlfriend, may boyfriend, likwan ako, ngeni ika ng dili. Dati kang anak, masigasig, ngeni, panamdaman mo, matuwa na ka. Mag-middle age na ka. So, aus po kanita, transition. Makanano tamong lumipat, keng dating masaleseng kabilyan, masanting nga sitwasyon, ngeni, kailangan tang munta, keng masakit a bili. Transition. Atin pong metong psychologist, sinabi na, potang daralan tang transition makanini, usually daralan tamong 5 stages. 5 stages when we pass through grief or separation or nanuman transition kembeta mo. At deng 5 stages areni wapining denial, anger, bargaining, depression, kay bat acceptance. Lontala po tunggal-tunggal, bata mong akit no karin tamong ini keng sitwasyon tamo, keng biye tamo. So, mumunan dili, denial. So, potang makaranas tamong transition, kay matentamo, may sakit tamo, likwanda ka tamo, mumunang daranasan tamo, denial, lilingad tamo, etaburing tanggapan, didinay tamo na milyari kaya katamo ito. Halimbawa, bigla yung mete ng asawa mo, sabihin mo, eto tuyan, kumaniwala, mabiyay ng asawa ko, eto tuyan. Didinay tamo. Halimbawa, atin ko pong balong meto nga babae, mintaya king doktor na, ba't si biyananin ng doktor na? I'm sorry, ma'am nga na. Atin kang cancer. 1 year namu ing biemo. Kay ba't mateka? Nga na ning babae, dininay na. Ay, eto tuyan, dok, migkamali ka. Eto tuyan, lumawi ako liwan daw, migkamali ka. Lakang kwentang doktor. So, mintayang aliwang doktor. At ining kadwa ng doktor, sinabi na kaya, gusto ka, ma'am, nga na, migkamali ya itang mumunan doktor. 1 year, 6 months na kamong mabiye. Nga na. Ito makanyan. Pero didinay ta pa rin. At iguring kakilalang nga nanining kumari na. Kumari nga na, nang milyari kaya kayong may asawa. Mi pateko wata, ot eko niya kakit mumuli kaya kayo. Ay, ali nga na, masalese kami. Masalese ng asawa ko nga na. Kapilan niya tauling minuli kaya kayo. Minuli ya palas, 2 months ago nga na niyang tauli ang minuli kaya. 2 months ago, tama kanyan. So, etaburing tanggapan. Hanggang atsyuna yung sitwasyon ka rin, hanggang atsyuta na kitang kapalyarian makanyan, didinay tapa. Itong konkretong halimbawa, ako po, maluwat na akong diabetic. Baluyo, atin kong diabetes. Pero napon ko pa maisip, kagalang atyo ko pa keng denial stage.
didinay ko pa. Pikay-likay ko mo, normal na yung sugar ko, maintain ko na yung 300. 300? Tama ka niyan. Kaya ba't ako pipilinan ng kakanan ko? Sige, bala mula akong diabetes, mamangan ko ng ice cream, mamangan ko. Siguro po, kailangan ko ng tanggapan na diabetic ko hanggang kaya ko bisang maniwala. Makapag-bike ko pa, hanggang 62 na ako. Masikan ko pa. Masanting ko pa, hanggang. Pero, siguro darating itong punto pong dapat aminan tana at tanggapan tana aliwana ing sitwasyon. So potang etana adinay, mirasta mo po keng second stage, anger. Muata mo. Muata aking Diyos, o ba't milyari ni ka na ako, muata aking yato, muata ka rin egana-gana, muata aking karing kapatad tamo, muata ka rin kaliguran tamo, muata aking egana-gana, uling ating milyari kaya katamo, muata mo, lalong-lalo na, kingapong Ginoo, mga di na ako man, mamaus na ako man kaya ka, magsilbi na ako man kaya ka, o ba't milyari ka na ako ini, o ba't ako pa, karakal dapat mateken, o ba't yung kapatad ko pa, yung asawa ko pa makaya. So, mimuata mo. Atin pong tao ng kay, ang gala mo king anger. Buong biyeda, muala. Hanggang matela, muala. Mualapitan. Lalapitan mo pa, nanong, tama ka niyan. Tambing lang mua. Pero, hanggang muata mo, tamo alingad, ini na yung sitwasyon tamo. So, muntatakeng third stage kanyan, which is bargaining. Makipagtawaran tamo king Diyos. Ginoo, nung galing ko, mangako ko, mag-serve ko kaya kaking pisamban. Ginuuluan niya mo ing anak ko, mangako ko, palub kaya seminaryo bayang magpari, hanggang ebisa. Ginusale se kami mo, maging maganakana ko karingaliwa, maging mapanyaw ko karing pakakal. Tama ka niyan? Bala mo susuhulan tayo ingapong Ginoo. Makipag-bargain tamo kaya, makipagtawaran tamo, hinggil kitang pabor, na buritang ibalik king biyeta mo. Pero datang yung puntong alata ng pwedeng tawaran king apong Ginoo. So, muntatangin ni king depression. Malunos tamo king sarili tamo. Bakit milyari ka na ako? Ini makalunos na ako. Ala na akong agawa. Matayin na ako kanyan. So, magkera na ka mo. Alang gagawan. Panayan mo. Ing kamatayan mo. Hanggang makanano da kang pamatulan ding kakaluguran mo. Hanggang makanano da ka sopan ding familia mo. Ala, makanini na ako mo. Paborenyo na ako. Pero ka pa mamamate. So, taulindili, munta ka king acceptance. Tanggapan mo na ining sitwasyon mo. Tanggapan mo na ining milyari kaya ka. Tanggapan mo na makanining milyari at ala na kang akarapat. Accept mo na. Tanggapan mo na initalga yung sitwasyon mo. So, hinggawan mo, hanggang mamamate ka, panikwanan mong samasnan, ining mitatagan ng doon ng biye mo. Hanggang makuha na yung panahon mo, hanggang ikanandili, magobra ka, itang agagyo mong gawan, iyang gawan mo. Paborito ko yung example, ihob keng lumang tipan. Ihob po, at niya kaswelo, niya karakalanak, at niya karakal kabyayan, at niya karakal sese animalis. Ang ganyang may pestila rin kang animalis na, may kasakit ya, may telangan ding anak na. Anyang minuna mimuaya kaya nga po, Ginoo, bakit nga na, bakit? Ganyan meron siya kay sarili na, ang ganyang bandang tauli, tinggap na na. Tinggap na na. Nga na, binyena ning Diyos, kinuwana ning Diyos, may puriya, ing lagyo ning Ginoo. At
pota pong tinggap ta na ing sitwasyon tamo. Tanda na yun. Potang mitmong kababan, mitmong kabanalan, tinggap ta na ing sitwasyon tamo. Kanita po, magumpisa, ing milagro, king biyatamo. Kanitaya, pwedeng manigobra, ing Diyos, king biyeyo. Sinabi ko po rin ng 5 areni, naburing sabihan na kailangan dalanan talangan. Dapat munta ka keng denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Ali po. At ingaliwan taong magumpisa laking acceptance. Agad ang tanggapan. Makanining sitwasyon, okay, tanggapan ko. And then kay Batnanita, ma-depress la. Kay Batnanita, muala. Kay Batnanita, denied. At inaliwan tao nga kupen, may babarala keng anger. Hanggang nalaking anger, muala. Hanggang matela, muala. Nya po talon mo king kabangat, no kasi maut mo kanyan. Uling, muala keng milyari. Tangeda atanggap. Pero, mas kinano po, itamuan palagi ako. Dapat, hanggang masakit, hanggang maluwat yung proseso, itamuan, mirastamo. Kimit mong kababan, tanggapan tamo, king Diyos, na anuman ing plano na para kaya katamo. Amen? Amen. Ngayon, nanong relasyon na niting ebanghelyo, ang poring sablang miyang ubiyeta mo, kaniting pisasabyan. Kumpisan ko na mo po kang mako. Baluyungan po, 1 year neng mete imako, kiti tayo man libing. Anyang minuna, may lungkot ko, uling eko niya kayabe kiti imako, gang balukot niya kaburing tuki ka na ako kiti betis, si Jamining kwarto na kita king lalam. Naku po kalungkot. Ganditak mo, mimo ako kingapong Gino. O ba't metay mako? Pero ngini po, ngini nga kakit ko yung sitwasyon, ngini nga ting pandemya, pasalamatan kay po yung Gino, kinuwanan ni imako. Pasalamatan kay imako, ing migpainawan eh. O tapong taksabihin kay, sabihin ko, kaswero mo, kaswerte mo, mo na denasan iting COVID. Kasi po isipan ko, makanano kong explika kang mako, dapat luluwal. Makanano kong sabihan kaya, alaya dapat bisita. Kaburi na ka rin bisita. Kaburi na makisalamuha ka rin tao. Makanano kong sabihan dapat maggulong ka pa ken, baka ngemiyaw. So, naku po kasaya. Matula ko ngini, na migpainawan imako, at miligtas siya kaniting COVID. Bali po ringgang santo. Denggang santo. Mapalad la po. Ita nga manuwanan ng Gino, mapalad kayo ikay mapamakalulo, mapalad kayo ikayong kalulo, mapalad kayo ikayong payapa, gagawang paralan para kayong kapayapan. Ita mo po kasi, aminan tamo, aburido tamo, dakal ta isipan, dakal ta pisasabihan, dakal ta buring gawan, malingas-ngas tamo ka rin dakalabagi, magugulo tayo isip, kaya pamilya, kayong obra, talagang, etapayapa, magugulo tamo. Ring banala santo, ela pa man maging santo, tao lang ordinaryong kalupata mo niyang mabibiyela, baluda na nung amanwanan ng Ginoo. Mapalad kayo, di kayong payapa. Mapalad kayo, ikay mong simple kimbiye. Mapalad kayo, ikayong alang-aliwang pagnasan, nunay mo yung kaburyanan ng Diyos. Kaya di pakingyato, araranasan da na, balo da na, no, kanano yung mapalad. Uling ita mo po, talagang, ay, pati niya ako. Neng kay etami patudod, neng kay lingo tamo, neng kay aburido tamo, neng kay, ano po karakalpis sasabihan kaya tikingyato, makagulo na. Kanita pisasabihan, dirimlaya ing yato, ice age. Ngayon, pisasabihan nito. Ing pisasabihan ngayon, papali ne ing yato. Kanita pisasabihan na, may busbus na ing ozone layer. Lulub na ing pali kitang ozone layer. Ngayon, itani pisasabihan nito. Kanita pisasabihan komunismo. Ngayon, lina. Sosyalismo yung pisasabihan ngayon.
Atinang terorista, atinang drug addicts, atinang dilawan, atinang mihaliwa na po. O na balo neng kay kasi ing information age ngayon gana-gana. At tatanggap tamo maski eto to, at tatanggap tamo, niya magugulo tamo. Magugulo tamo. Kanya gusto yung Ginoo. Mapalad la, kahit ang gagawang paralan ning kapayapan, ituring nung anak na ning Diyos. Mapalad la ring aliwang panaligan. Mapalad la ring alang laman kem pilubluban da, nunay mamintuking amano na ning Ginoo, at sumuyo karing kaparadang tao. Mapalad kayo ning payapa kayo. Amen. Talakad ta po. At dito pong buridong panalangin din karenam yang ubye, nung asulat yo po kem papel, agkatad na kayong idala yun o kenireng listahan niyo po. At tahimik tala pong ganakan, ninggang miyang ubyeta mo. Sabihin niyo lagyo karing puso yo. Ring pengari yung pepaynawa na. Ring kapatad damong minunang pepaynawa kaya katamo. Ring matalik tang kakaluguran na alana, di bapa, di dara, na metena. Ring aliwang kakilala tamo na may mayapa na ketikimbye. Ganakantalat pasalamatan huling meging bahagi la ning biyeta mo. Ganakanla at pangadiking Diyos, no laman ka rin na sana dinanong alanganggang kapayapan.
para karela kapayapaan pagkaluban mong alanganggang kapayapan, dinggang kaya kami miyangubye o Ginoo, aslagano sana ning sulong alangangga. Ipainawa no sa aking kapayapan. Amen. In kaladwar at ding kaladwa ring sablang tapat amekona, king kapamilatanan ning pakalulo ning Dios, mipainawa no sa king kapayapan. Amen. Offertory song. Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapanin sa ning ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligay ning kiyang lagyo, king kikatang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ibaming miglalang, tanggapan mo reting ayin, king kekang pamiparangal karing banal alalaki at babaying mabibiye kayabe mo, king kekang ligaya. Para ti kesa ng ating kamalayan, king kasawpanda, para kaya kami
kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayongan, At kaya ko ang timuri. isipan niya at lugaran ng Diyos, Isipan mi at kaluguran. pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o iba, Diyos ibang mayupaya. Ngini pepaintulot mo ing pagmasusyan ming masaya, ding banal mong syudad, ing maligayang Jerusalem, akya kaming Indo. Makapadurot king kekang trono, ding santo akapatad mi, alang tuknang kakanta king kapuryan keka, at ngamingan makyabe karela. O Diyos ay bami, tutukan banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinapay ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ni kasal pantayanan.
Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kekang tulang, katman mo kami king tulan ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ng kekang anak. Ginualakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming miyangobie. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalangang ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Diyos, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Sambanya ing lagyo mo, datang ke kami, ing kayaryan mo, di pamintuaning loob mo, ket isuling kakanan ni King Aldo tongeni at ipatawad mo kay kami ding salami kay ka antiing pamamatapat mi karing mi kasal ke kami emo ke pay sa hulking tuksunone ikabus king maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kekam pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapaniligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alananggo. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya ka iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan, At kaya ka antimuri. patula tayo pong ibingin ing kapayapan ng Kristo, King metong at metong, kapayapan po kaya kayangan. Peace be with you po. Kapayapan po.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoyak matampan tanggap ko, dapat yagas miya nga mano mo, kumayap na ako. Mi balik ta na po kitang dati tang estilo ning pamananggap king banal na communion. Gawa tamo pong atlong pila, metong kening libutad, metong mong pila keni libutad, metong pila keni, metong pila keni. Kabat keng side daliwang pila. Pan kanita, ikay pong lalapit para tanggapan yung ginutang Heso Kristo. Dakala puring spem, so pitnande ing pila keng libutad, deng aliwa keng kilwal, manatili ko po ken, ating manatad communion kaya kayo po. Salamat po.
Dakal pong paganaka, mumunandili magumpisa na po bukas, November 2, ing kaya katamong pasyam ayaldong noven ang pong misa para karing kaya katamong miyangubye. Alas 5:30 ning gatpanapon, November 2 hanggang November 10, mitipun-tipun tamo po kaya ni Pisamban, banganakan la ring kaya katamong miyangubye. Matuwane pong kaugalyan tamo ini at sana makapakyabet ang pasibayo. At kita pong karetang misa nga reta, agkatanda ko pong magdalang sarili yung kandila. Isipan ko pong ilibrida ko ang kandila, unang ko balo mga pilantamo. So magdalang sariling kandila, kay bat na ning misa, sinjantala kening Pascal Candle, Yulio po bale, ban yung panyindiyo, karing kandila para karing miyangubye, eta po makadiretso keng sementeryo, makasaraya, karing pibale-baleyo, karing sinja ning kandila. Kay ba't di na ako pong kopya ning panalangin para iuliyo naman bale para karing kaya kayong miyangubye. Okay? So magdala pong sariling kandila, kay ba't nung buriyo pa rin iyabe king panalangin ding kaya kayong miyangubye, sulat yo po keng papel, denggal lagyuda, at iyabe tala kening silaban, anting asok mukyat, anting panalangin king Diyos ibata mo banwa. Kay ba't po? Ngayon Domingo, kay bat na ning misa nga iti, ausan ko po renggang chapel coordinators, atin la pong General Assembly, renggang CPC, da renggang barangay, keti sakup tamo, mag-meeting ke po king BUB, kay bat na ning misang IT. Pasalamat tamo po karing kamadero, karelaya talaga ing misang IT, panupayada po maninton tanang aliwang schedule para king pamiyabe at pulong tamo po itang kamadero. Kay ba't po, November 6, First Friday po ita, at intamong Holy Hour, bayo ing misang alas 5:30 ning gatpanapon. September 7, First Saturday, at intamo pong misang alas 6 ning abak. Ano yan? Okay ya? Ano? Okay. Kay ba't po, pasalamatan tala po ring asap, denggang kayanakan na menimuna keng masanting live rosary napon pong gat panapon. Okay, so deta mo po at dakal pong salamat kaya kayungan. Umpisan na pong bagya-bagya ing pamagobra ka ring kuryente tamo. So, malakit ko pa pong kuryenteng salasalabat keng lele po at sa 19 Janyo. At yakubalo nung magtinda ng ticket ngayon ring Fiesta Committee. Tingko makasadian ticket. Anyway, sana po supportan tala. Uling ining proyekto da po para kanyang pisamban tamo ining pamipalit ding kuryente ning kaya katamong pisamban. So, dito mo po, dakal pong salamat kaya kayangan. Talakad na po para kintauling panalangin. Minsan pa po, ganakantala, rin kaya katamong miyangubye. Ginuming mapamakalulo at maganaka. Ginuding mabye at ding miyangu nabye. Nganing gaganakan mila ding kaluguran ming pengari, kapatad, kamaganak, at kakaluguran, at deteng meging bahagi na ning biyeme, na minuna ng pepaynawa kaya kami, panalangin milangan na atsuno sana king maligaya mong arapan, payapa at masaya, manalangin para kaya kaming likwanda kaya tiking yato. Pasalamatan da ka Ginoo at ila, uling megi lang masayang kule ning kwento ning biyeme. Ipanalangin mila naman ding kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na ding alanang makaga nakakarela, banding akalakwanan da ketiking yato, ulining alang kapupusan na pakalulo mo, may patawaran ing depat dang kasalanan, at manatili langan king kekang grasya ning kapayapan at ligaya. Itinganadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen. Papo Maria, mit mo kaking grasya. Ingilo at tsukiko,
Nuan ka karasablang babay, nuan niya pa naman, imbungan nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. at para ka rin kaladwara, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ini po yung simple tamong assignment ngayon paruminggo. Ala ko pong aliwang isipan at gaganakan, none ganakan niyo mo, ing metong masanting at maganakan bagi tungkol karing kaya kayong miyangobye at karing kaya kayong katubale. Think kind thoughts mo. Maganakang pamigunam karing kaya katamong miyangobye at katubale. Salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayongan, At kaya ka antimur, bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at ng kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Diyos. May payabak po, salamat po king kaya kong pamanagon, mimingat ko po king kaya kong pamanuli. Pero kailangan niya din anak ko itang neto eh. Nakabero. Maliwayan itang neto. Yung Google Play. Ine, kabyas na niya. Oo, yan. Ate, kaya ako sa King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sa po karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginoo, at tayran na ako king biye alanganga, kaya mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alangangang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.